Kublai shibun yapi wai bape yakani ka khobor ka badem ta kasni. Habangi phai shakani ka perthai ka bamenta. Ngyo I bakat banang mi kisngi kinang bon ki jing sneu ki pasngau share khai bat sngau trim handu kata-kata. Dikhendiat ngin phai shakat tolong khobor ka blami napo ka badaun jong ka jala Uttar Pradesh. Layatu ba wai ulong kapa jong ki sangut ki khun kan thai. Ulapui dekatari ka banep ya kakpo jong kalok jong u kabadang armet bat kani kalaja henin kajanmet kasngi sajan khat khandai tarik September arhajar arpau kadaw kabla penlong ya uni ulok bo unle ya katai kakam kabas ngau trim bat kabas ngau sherkai hadu kata-kata kadai namar ba kwa palat banyo ya ukun senrang katelong kubol kalai tu syusyu ro ba uni ulok udang don haka kerta kabalai pesan senam hadin ba ula de banle yakani kakam ki bahaying kila ujor syaki pulit bat laong ro ba kani kalong kemi kala men saujur bat penkit na wood sya hospital kate ka jingja kala jia hapo nekpur yakani layatu do senior police officer ubakateng Pravin Singh sakawai pat katalong khobor kablami na po Ghaziabad kabahap hapo kajala Uttar Pradesh kabalaja henin kamit hakapor khatwai baje layatu bakawai kalong kemi kabrang don hakakarta kabahnya pusau snem kala syak siat yap hala ujong ukun he jongka na tang na kadaw ba ukwa banyo markaju ya ka khandau hapdeng ki arngut ki para senrang mat arngut ki para kenthai katalong khobor kala ong syuru baha ubnai baladep ukun he jongka ubah latip kateng kem uhairendra ulah siat yap nyala ujong ukpa bat kate ka jingja kala jia hapo Govinpuri ka bahap hapo Kambodi Nagar jongka jala Uttar Pradesh habayadei bat kate ka jingja ki pulit kila kemno ya utai urunar ublah tip kateng kem uhairendra tangkine khoblai shibun